Ja sam za vrijeme svog boravka u Jemenu, u Sani, budući da naši ljudi rijetko stižu tamo i zaista nije to jednostavan put i nije jednostavna odluka, bio počašćen gostovanjem kod jednog sanskog profesora. I on mi je ispričao, pokazao mi je jedan atlas koji je oslikan cijeli svijet, pa mene zanimala i Bosna i Hercegovina, i na tom atlasu koji je radio neki arapski Nostradamus, iscrtana je Evropa kako će izgledati u 2200. godini. I tamo na mjestu Balkana, u tom crtežu u kome ne postoji ni jedna ispisana lokacija, piše, samo je ispisana Bosna. Dakle, nemam straha za našu domovinu. Ona će opstati bez obzira koliko danas imamo onih koji bi je rado razvalili i odnijeli sa sobom. Dakle, u toj jednoj priči slobodno on mi je ispričao jednu legendu u koju on duboko vjeruje. Dakle, po toj legendi u Solomonovom hramu ili Sulejmanovom hramu u Jeruzalemu pohranjena je knjiga znanja koja bi trebala da zapravo govori o najvrednijim ljudskim znanjima do koje su došle ranije generacije. Pri tome mi ne znamo koje su to sve civilizacije, ali to znanje se prenosilo iz jednog vremena u drugo. Uvjeravao me zapravo da postoje 4 takve ispisane knjige. Nismo raspravljali jesu one u kamenu ispisane, u kom obliku su one, ali mi je rekao da zapravo postoje 4 koje su zakopane na različitim mjestima. Jedna je u blizini Gaze, ne u Jeruzalemu, nego u blizini Gaze. Druga je u Kašmiru, blizu Srinagara. Treća je negdje u Sibiru, nije mi znao odrediti lokaciju. I 4. je, kako je on to rekao, između Travnika i Stoca. Dakle, Travnik i Stolac je znao te lokacije. Po toj priči, dakle, koja je također nevjerovatna, i ja pokušavam da napišem o tome knjigu, Piramida Sunca, Bosanska piramida Sunca zapravo je u centru između ta 2 mjesta. Je li ona knjiga znanja, što bi mogla da bude, jer ona u sebi sadrži toliko nepoznatih elemenata koje bi čovjek trebao da sazna i koje će saznati u narednim desetljećima, koji će možda ukazati na nove energije, na nove vrijednosti zvuka, na nove geološke mogućnosti, povijesne, planetarne, istorijske značajke koje će naprosto na neki način preporoditi određene nauke koje danas posjeduju taj domet, ali u buduće možda će sasvim drugčije djelovati i drugčiju imati vrijednost.